Manipuri Forex Trading Channel na mayam bamukan na ram na opsari masigi mayam gidamakta aina thamjari ba topic asi liquidity hai bani liquidity hai basi smart money concept based talk ba dang makal di video makal ni aduna mayam na hai ba channel asibu nungsi bidana subscribe topsan view like to view share to view hai ba channel asibu support han view hai na mayam da mukan na request tawjari liquidity hai basi tai kari sanate akoi ngasi akoina thanariba akoina ngasi tawriba market hai basi market maker hai na khangna ba institution sing aduga acho bank sing lai hai ba sing asi akoina market maker hai na khangnai hai ba makhoi sing asina market ase makoina hanana market se thok tringai mamang da makoina hanana sumaina chathanji sumaina makara kumhan ge masaka sumai kahan ge sigi pattern thon ge haibna chingma sing se makoina hanana we pre plan tawrga luagira ba pot ngaktani hai tare ado haiba market maker sing asina akhoida magi aina ngasi thamije liquidity haibani makoina kamai ta gai matam market is deida smasum sum chati singe moina hanana pre plan tawgraba adu makhalgi pattern na haiba tare makoina deida same se akoina masigo akoina liquidity haina khangnai mase akoina mamangda smart money concept se khangringai mamangda mase akoina resistance aduga sidaina support ana koi tamjarai ado sugumba koi equal high or equal low gi mong da laiba or trend line gi mong da laiba singa se we koina karino haiba matam da makoi singa se liquidity haiba ne mase thawaina koi market maker singa hi mafam jing same ni kari maram gi sigi mafam jing da koi retail trader sing changat na bagi tam retail trader sing sigumba mafam sing se mako matam da o ado ta di sidai da resistance ado tati sai mafam da ekoi sigi mafam jimakta da akoi sell tawrani haina makoi da khalan ba hai tare si mafam je ko to stere high si maj kai noi matam da resistance etuki mati faraba kalaba resistance sam khakni na koina lawalani ma one time two times three times ma je test tawrabani ana sigi mafam jida ma je another sell ma tawrkani hai bise koi market maker sing na khangi ana aya masi mafam jing da ma je thoiba candle je riyengo thoiba candle shooting star ga thole ana masi mafam jida ma yam je sell tawnarani magi stop loss saya thamba thamnarani mafam jida mana ma yam je sell tawraka na mana mai hyper kumdar ma ma dak na ka kharkanda sai stop loss ma yam je ma na cha ba ta samai da masigum musing ase boy koina liquidity makoi sing je kanana market maker hariba so makal institution bank sing asina makoi sing se makoina salaning balambi dune haiba tare makoi sing jiba koina market maker haina khangnai adai sizu si mafam sing jilaiza asagi majina support ne haire support or ka majina kamaina mai sai jaga sida sumaina lae ada si mafam sing jida koina kayuje ngairaga laideni koina hanana support and resistance trend line tawrga koina trade tawrma matamda sigumba khudong sada basing asilai ana masi sing ase liquidity ni aduna high liquidity sing asida trader sing asi kausallaga trader sing adugi stop loss sana na bidamta market maker sing na sinbane hai base smart money concept ki matungina hariba wakalon sing ase koina phangma ngame aduga amuksu sida laise sizu akoi kaino ne mazu type of liquidity makhagne ana hariba liquidity je kamai tawrga high liquidity sing is mana thengai sing da koi trade se sum changdo ne aduga magi target sina sizu jeida 1 touch 2 touch 3 touch asigi 4 touch sida ma je si mafam da koje entry tawdeni aduga mai take profit na side thamdaini this mai tawga magi stop loss da oina palan mai ta
ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯃꯅꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤꯗꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯗꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤꯗꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯦꯟꯗꯜꯅ ꯆꯥꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯣꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ institution candlesing kadai jaga changai haibna chingmosing adu khangtoaga magi jaga aduda akhoi trade tawnabagi ready tawrga laibani akhoi smart money concept ta base tawba makhal gi trading dina masi liquidity laire in liquidity makhan kha katang sum haijarake ana haiba liquidity singa se su jesu moina semai je se liquidity hak semine haiba liquidity da smai semai सी मफम सिंग लिक्विडिटी लेरे अदु काना सी मफम बिदा सेल तौब कांगू हाना पेंडिंग ऑर्डर थंब कांगू जावंगनी और ब्रेक अप थोगा ट्रेड लव कांगू मसु सिगी मथक सेदा ट्रेड तौरंगनी मागी मथक से काखतिव मतमदा अदु बाय तौबना होगी बाय स्टॉप अदुगा सेल लिमिट हाय मफम सिंग असला कोई थमंगनी आय तारे सिगी मफम सिंग माजे लाकाना अखोगी सेल लिमिट थंब कांगू सिंग दी स्टॉप लॉस पानरनी अदुगा बाय स्टॉप तब कांगू सिंग दी ट्रेड एंट्री तवरानी अदुकाना मसागी स्मार्ट मनी माना हाना लोइमक सिगी मफम सिंग असे सुमाइना थोनजी अबा सी मफम सिंग सिदा साइना सेल लिमिट साइना बाय स्टॉप सिला आनी अदु सुम मोइजी स्टॉप लॉस लोइ चाथोकनबगी प्लान जे हाना सिंग्रबनी हाइबा तारे ana smart money concept kaangu na mu kadai jaga da trade changakani haiba matamda sumaina magi liquidity laire liquidity je hana chathokre karamba candle na liquidity je grab tawge ma je liquidity je karamba na ma je chathokki ga ta ne sigi bull candles je laire candle lama je na ma se sigi liquidity sing je chathokki ba dai tare ana sigi liquidity je sigi hariba bull candle je सिंग मफम जे माने कैदोगे मतलब मा ह्यूज यामना यामबा सेनफम अमख यामना यामबा एमाउंट खक माना बाय तोक्सलिनी बाय तोक्सला मा जे ngसागी हाना लेरंबा कैनो जिंग जे माना हाना लेरंबा लिक्विडिटी जिंग जे माना साथोइनी साथो मतुंग दा अनदर सेल अमु तोक्सला मा मखा दा मार्केट से डाउन ट्रेड ला हालिनी न सिगी मफम जिबु नै कोइना मयामना स्मार्ट मनी कंसेप्ट कांगु सिंग ngairaga लेरिजे सि मफम जिंग दा मार्केट से मु खलक पजिनी मयामना ngairiजे अदुगा अजैदा खोजी एंट्री तौनबो सेम सादोने अदु सिगी ओइनादि हलक्त्रे सिजी यौरक्त्रि हाइब तारे मार्केट से अदुगा मुक्सु साइ जगादासु लैरे साइ जगादासु साइ जैदा ज लिक्विडिटी द सागले ज लिक्विडिटी सागलगा मा जैदा लिक्विडिटी जे मा दम साथोख्रे माइ तौर मथक का खरले साइ जगादासु मा लिक्विडिटी सेमी liquidity je ma entry point ng tang hai tagadi that's why the liquidity pa jab tang so the light ra adu di so liquidity sa thok pa the best entry matang ट्रेंड लाइन की ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी चाबा कैंडल अमतंग थीजे सिदैजा से सीजे लिक्विडिटी नारे और बेस्ड ऑन स्मार्ट मनी कंसेप्ट बेस्ड ऑन सी लिक्विडिटी ngaktani सिगी लिक्विडिटी जे कनाना चाबनो कनाना चाथोखिबनो हाय तागदी सी लिक्विडिटी जे ये सिंगल लाइव लिक्विडिटी जे सिगी कैनो से ना सिगी डाउन मूव कैंडल से ना मार्क से मागी कैनो से ठुगाई रखी बनी और सी जगह से दा सिगी 50% है तारे 50% ने कोई ना कैनो से ये थोड़ा कनी कैंडल जगह 50% ये थोड़ा को मतलब दा सुम मफम जिंग भी जनी कोई ट्रेड की कैनो थम दे जे ट्रेड एंट्री कैनो थमदोजे सिदानी सेल लिमिट थमदोजे अदगी साइ जगह दा हाइरो इदैज लिक्विडिटी मागी कैनो जे लैरे से लिक्विडिटी जे चाथोक जे कंपलसरी चाथोक दा नि मा लिक्विडिटी सेमाइ जिंग जे
सेमक्पसिद माना सिगी कैंडल जिना मा लिक्विडिटी चा थोखरे अदुना सि लिक्विडिटी चाप मतमसिदा अखोना कनो तौरकदैजे गेप नुंग थोकप खोटपन मयाम लै अदुबु सिगी लिक्विडिटी जे सिना चारैने अन सिगी मफम जिदा अखोना एंट्री जे तौना होना दे साइ जगह जिदा अखोगी lower time frame no kumthar kan na ma je karamba makal gi reaction thoke ab do khoi yenga matungda entry tawdoini ana liquidity haibasi khoi khangba yam daka tai makhusi kainoi matamda achau ba khoi gi institution singna market maker singna semba do makal gi kaino ne semba pattern nama khakna hai batare si liquidity je sije liquidity sina sathoi bani adu mai kumdar ani si mafam ja khoina mamang nainagi order block haibudo adu jing dugi kenu jing du yenga ga trade changa kani aduga si laibu order block mayam jing je si ni mai mapa jing da mai lower time frame changela kanda kamai entry tawni haibudu na magi tongan ba video ma dai semjarke adu ngasi aina mayam da साइगी सेमजर में हम तो सेमजर इबा वीडियो से लिक्विडिटी अन वीडियो से मतांग से लो सिंजरगे मयाम बमुका न थागचरी हाइ चैनल सिबु सपोर्ट तबिगोना सब्सक्राइब तबु कावबिगनो अदुगा शेयर से तबियो हाइ चैनल असि सफलन बदा मते तांगी हाइ से खंजरगा मयाम लगी विदाय लौजरी थैंक यू